Matabor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission na kabanta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kumba julong manlausnem, mentausnem ru, kasnong maukliau, kemerang, kasnong kabahap ha hima sora, kalayo ban pelong, ya ka syatsuk mensiem kabasisian sisnem, ka syatsuk mensiem mentausnem, kalalong ha ka arpsam terik uyayong arja pun riau, ha ka bau menteri ketenat parikor bad lariti, lani arts and culture uba sanbor shulai, ulalong kumukongsan, haringkat kejing sakilang jong u MLA Kashila constituency uba Balajit Sendram, u MDC Kashila uba Bandri Kupar Sendram, u SIM kahima sora, upa em Rem Dors em kas em san ki sordar jong ki rai per ki matabor bat ki weipat ki bala syarkhot ngobha lapen pu pen pieng yakni ka syad da ka jing shimenta shirham nadu ki hab ki baret hadu ki bala helasan rukum juk habakran akni ka sngiu kong san uba san bor chulai ulapen pa ko jing song kmen banyu i ya ka jing ateli jong kasnong namar ba ki le shimenta lang nadu ki kristan bat ki badan hakaniam ten rai rukum juk o matabor jong kasnong maukleau kemerang uba rijes maukon ulapen pau hauba sanbor ya ki jing don kam jong kasnong na ka Kamadan syat bat ki wei pat ki jing don kam ha ka ba sanbor lo patha yaki ban pinbit pinbiang yaki kot kisla ba unle ya ka badan kam ba sanbor lo pen senguru ha ki nong song da ka ba ong ba ude ubreu ba tre jar da ki kam bat de setia ubreu ban naik pertasnong keleng kat ba ki kam kempat yoi setia. Sobha rangkat bat ka dorbar snung bat ka matabor bat sardar pia song ibarat balajit insa khot ka meeting apa deng jopi penkre yang agak DPR ai ga application sanga yang ada yang no construction ga jing sna yagi gallery bat kiwi jing kam jopi katukan ya la ka jong scheme yang apa ka civil works tangba ya ka DPR di ka plan estimate ang kontrasign at least do chief ni aja building dan di USI dan di UI bar khabay day ya jing lub jing sep ka jing kre ka jong bi menta sing ngam di banai menta singawan banai tang ya ka jing ya don rangkat bat bi ka jing ya don mesim bat bi te la ka jong pat ka financial assistance le jing ya kumu minister in charge of agriculture pinto sub indicate up to ya ki expenditure ya don da we ka estimate ya din close kan berka forwarding letter I be direction akaba ngalaban ay dijarap nakalang department juga kiwi dijarap pat kaba nakapor ya dalawang balajit kiwi bet ki isi iwan ba discuss ya julun kam om tengah kada kasong hati bentay ba per juga konsumsi gitu ngin move forward prabu pra naksispa kidegi senrai kibrang bat yang nyam tenrai bat kat ar nakasispa kidegi baladon hakiwi ki balang hang turu dakadon kono ka programs ke syab subra ke jingle nyam kiba ladon cakapalang kristal kiwan banyak trailang kumju mujudon kata kejing banong ga kitin paling discrimination kapan ibeng iko bagi tegile na kata nyam ya trailang kumju parang go ga mensir tak ngai hang haji bertaru hang ni ru kaju habaki tu ki men para ki habit samla kan te serang nagiwi ba yaro na kapalang kristal ru berarti senggasi dari siaran nasional kia trailang. This is the spirit kamu setengah cibur ye. Berkana ka kubur kan ra ba kajat beliau jungi unyok ter usum ka kajat beliau bayar teli. Kajat beliau ka ba kamaya bahap kajat beliau bumju apek siliang kajat beliau ka ba ialah ka jong ka dor ka jong Islam. Te kubli sibun
tengala ngan perkutno hakaba ma piboro punyo benta dia serang mega jisab bar ngasu ai jumut benta ngale kan bar di lokal mele ba balajit sendem bar kumjuru ba bari kopar balong MDC te ki kam juga hima ibadan hangne hangtai ijujiahi imis understanding hangne hangtai ngar hodar dekat dan ini iba mo namun mengandi syang te buat perlo bakhen bolong tresyong nang ni lesu kanai kejing ka disiplin ka sistem ka papilong nang na hari ni kendiak singi ngelawan kau ke syat sukra apa yong kalu ka apa ko clear ilaka hang turu hab kadon gajing syat jokit de berong senrai ke berong mat yang nyam tenrai nrei ya kakam gajam ki balong katolik hang turu nomor hang tu kasnong kadon tangki senrat bar ki katolik ki men paragi ki berang balang katolik te hagat ko si ka bukaton ga jiksha jong ki senrat kini ki perlok kan he bercendrang ki samla samoi na ka balang katolik ki wan bele simentalang ki asat lang ki ya penkre ka bam ka di kumba biale mapi ni kumbu nyau trep nyau skum de ka jik sering jongi kalong ba lagi dan gedon ke balang ngaru katai kalongba karena kajai pendriu jungi kadai jai pendriu ko bala kabala la suit la shore kerpang dau blei nong thau nong bu kum kata kajai pendriu kaba timpriu te blei bat kiba im ya la ka jongka bat ko company ya ngane keren bat i pa im mentan ko company ya bat di MLD kalong very systematic lene ka belong step by step ka bayat ka belong discipline ka ba don haka akor ka buram nang ya pen klan ya ka kor ko borom bat ka civic sense ne ka kajing sautu ban e kajing koi kajing suba ban pene ya kajing ya ki klau ki batap bat kum ta ver na so banai ko leru ya i para kolik ki jongai ba balajit senran i ameli baton borom ki jong fi na ka snong ka be bathan ka bang yadal lang haju government ka MD government apa jalam jong Shri Kodrat Sangma Chief Minister bat kumjuru iba Prestun Tensong kemudian peti Chief Minister iba Snya Bahlang Dahar kemudian peti Chief Minister Narendra Modi ji ngi kum ki BJP MLA ngi support MD government ki scheme beton kam ngilek banai recommendation kata kada ya kam ngodungi ke ngi trai bet bajar jat kena takadau ngi ong walk more talk less tekapau kakam kapau bah yangi ki bateri kum ka somerin napo ngim jorla ngim jep congcet ba ni adop ya taka polisi te hangneru adop ya polisi UMLA jo pi lomba ubajar jar bum jurap bum juk kam kren brio para bum ju bang kai kanya ne ulum jai ka kamru kalong jai kum kalong ka MD government to kulai cibon ulai jo jing start por kuipi kat bagi nang imana perfect kan mau ba yengi la yesrek ba shwa bangin kena githya gidan kam benduai gidan no ki balang ki jinget ru kan mau wat klet benduai bat shwa ban thya sowa benduai bat aga ji em ga baman ga si ga jogi kat bau blei dong ipit benbu yang ai pi to ngi duai mar kliang koble jo sta unkur kui baro koble
We have ensured that no construction will be allowed. And hence, even though environmentally the laws are allowing it, the tourism department has taken a firm stand and put it in the agreement that no construction will be allowed in that particular island. Lakot ikashnong nongi kwayo sngo bahana kashnong de lakot kalayat dikila pen sngo hinashnong iki mat jongki ki if they keep apprehensions jongki ruki don hi convey bet yaki ka stand jong ka tourism department manginam don ka construction te kumalong menta kani ka project kum kilai perkhat kum kilai plan kade ki ka ban permi ki kam ki jam jong ki bre jong hi ki bon bha ki jing bha ki bala banwan kane kawai ka project bi ki don menta ne pb ru kayat bet ka tulun bet ka kam ki bon ki local pila ban pet yang to kan ungut ki ba yo kam to bon ki local hi. Government has made it clear in the agreement
that no structure is going to be allowed in the island. Kanu ka commercial unit ka bawan hang ni ha kajala kadon kata kendon ka 90% of non-managerial posts kan led shaki locals, 50% managerial posts ru kan led shaki local. Other than that, ka shulang tang kata, let us work together and let us promote our state for good things to come in the future for our youths and all other categories. Namarba ka ka bapi amnod ngiru hang ni. Syuaban take up yung ganang project. Hindi ban suto bakla. Habang yung warra yung investment. Habang yung warra yung bakum kinigi project. Nget yung nga opi kabakado ka jimuntoy. Kanlong yung ngiki konsama. So I hope with this small clarification that the concerns of the citizens will be addressed. Thank you very much.